Veselin Čajkanović, Sveti Nikola u srpskim legendama i kultu. Sveti Nikola, nekadašnji episkop grada Mire u Likiji iz 4. veka, bio je najpre lokalni zaštitnik toga kraja, pa je s vremenom postao najpopularniji svetac ne samo u području istočne crkve, nego i u celoj Evropi. Među balkanskim narodima njegov kult naročito je jasno razvijen, a u još većoj meri kod Rusa. Pokojni profesor Afanasjev pričao mi je kako se u ruskom narodu kaže da bi, ako bi se Bog iz kojih razloga povukao, na njegovo mesto došao Sveti Nikola. Kod Srba popularnost Svetog Nikole može da se utvrdi i statistički. Prema crkvenim podacima iz godine 1894. u Beogradu je preko 35% slavilo Svetog Nikolu, a preostalih 65% podeljeno je na 46 svetaca. Kod ovako visokog ugleda nije čudo što se o Svetom Nikoli pričaju u našem narodu mnoge legende. Neke od njih su prenesene iz grčke tradicije, na primer legenda simpatična po svojoj naivnosti, u kojoj se kaže kako Sveti Nikola, kada je bio malo dete, nije hteo sisati petkom, jer je petak postan dan. Neke opet legende čine utisak da su izvorne srpske. Narodna srpska tradicija zainteresovala se pre svega za rođenje Svečevo. Ono ima sasvim jasan mitski karakter. Majka Svetog Nikole bila je sirota čobanica, tako lepa da je sve sunce od nje ocijevalo, i koja je uz to, kada ju je otac Svetoga Nikole pogledao kroz neki čarobni prsten, jedina među svima devojkama na svetu imala na ramenima ljudsku glavu, dok su sve druge devojke, gledane kroz taj prsten, imale životinjsku glavu, pasju, konjsku ili vučiju. Majka Svečeva bila je dakle najbolja među ženama, žena od prave krvi hrišćanske. Za oca Svetoga Nikole naglašava se da je bio starac, koji se nikad nije ženio i koji je već pounišao u godine. Osim toga kaže se da se on i nije oženio po svojoj ličnoj inicijativi, nego na posredovanje i zahtev Svetoga Save. Svi ovi detalji, ako se uporede, na primjer, sa evanđelskim izveštajem o rođenju Spasiteljevom, imaju svoj dublji značaj i nisu došli slučajno. Pravi i prvobitni smisao legende izgleda u tome da je rođenje Svetoga Nikole u stvari partenogeneza, koje je prethodilo bestelesno začeće. O tome kako je Sveti Nikola postao svetac sačuvane su nam dve legende. Prema jednoj od njih, Svetoga Nikolu su, kada je malo podrastao, dva naša sveca, Arsenije i Sava, metnuli u vatru, koju su u tom cilju bili naložili. U legendi se ne kaže zbog čega, ali se to daje naslutiti iz paralelnih primera. Vatra je najbolje sredstvo za uklanjanje svake nečistoće, i materijalne i duhovne, i svakoga greha. Auto da fe u španskoj inkviziciji bila je kazna spaljivanjem, ali u isto vreme i radnja koja je grešnika trebala da očisti od greha. Otuda je prolaženje kroz vatru ili spaljivanje uslov da se dođe do besmrtnosti ili, što je isto, do svetosti. Boginja Dimitra držala je nad vatrom malog Demofona da bi ga načinila besmrtnim. Herkul je sam sebe spalio, svakako sa istim ciljem, jer je posle toga doista podignut na nebo. Božanstvo koje je u badnjaku spaljuje se da bi ponovo oživelo. Ono i živi u trenutku kada badnjak pregori. Vatru koja posvećuje imamo često u srpskoj tradiciji, na primer u legendi o prvozvanom Andriji, u narodnim pesmama o caru Konstantinu i o teškome grešniku Vuku Nuškoviću. Svi oni dragovoljno se spaljuju i bivaju potpuno ili delimično posvećeni. Što se tiče druge legende, ona je kratka i nešto nejasna. U njoj se kaže kako je Sveti Nikola i sam bio brodolomnik, pa ga je Bog spasao i čak načinio zaštitnikom moreplovaca. Objašnjenje koje se daje, kao da je Sveti Nikola zato dobio vlast nad morem, što je bio pun vere i što se usrdno molio Bogu, ne izgleda da je originalno. U jednoj pripoveci sa Kosmaja, međutim, kaže se da je Sveti Nikola bio ne brodolomnik, nego udavljenik, i mi, polazeći od toga izraza,
možemo pretpostaviti da je Sveti Nikola dobio vlast nad morem ne zato što je bio ma koji brodolomnik, nego zato što je bio prvi, najstariji udavljenik, prvi čovek koji se u moru udavio. Onako isto kao što je u indijskoj mitologiji Jama postao bogom donjega sveta i mrtvih zato što je bio prvi mrtvac, prvi koji je sišao u donji svet i tu uzeo vlast. Za ovakvo shvatanje naći ćemo paralele i u verovanju da će mrtvac koji se prvi opoji u novo osvećenoj crkvi biti za tu građevinu vezan i postati njen zaštitnik, ili u drugom verovanju da će onaj koji u nekoj kući prvi umre postati višim bićem, demonskim zaštitnikom te kuće. Među legendama, inače, najpoznatije su one u kojima se govori o Svetome Nikoli kao zaštitniku brodara i svih koji se na moru nalaze. To nimalo ne iznenađuje kada se zna da je Sveti Nikola pouzdani zaštitnik brodara i brodolomnika i u narodnom kultu i u verovanjima. Brodari i ribari imaju toliko poštovanje ili tačnije strahopoštovanje prema njemu da o njegovom danu svaki saobraćaj na vodi, ukoliko je reč o privatnim brodovima i lađicama, izgleda kao da je zamro. Sveti Nikola interveniše neposredno i odmah, i ta njegova gotovost da ljudima pomogne i bila je povod za njegov veliki ugled i popularnost. Za toliku slavu Svetoga Nikole, kaže jedna balkanska legenda zabeležena u okolini Trnova, bilo je krivo Svetome Kasijanu, čiji je dan 29. februar, pa zato ode on na nebo Gospodu na tužbu. Sveti Kasijan inače bio je svetac, kako se kaže u legendi, čorbadžijski, koji ima ćurak od lisičine i čibuk u ruci i koji sedi na minderluku i dušeku, pa niti ga vetar bije, ni sunce peče, ni kiša kvasi. Kad je izišao pred Gospoda, požali mu se. Kako to? Svetac ja, svetac on, pa njega slave sa gozbama i pesmom, a ja dolazim na red tek svake 4. godine. Gospod onda pošalje anđela da dovede Svetog Nikolu. Ispod njihovih nogu videlo se more, uzburkano i pocrnelo od talasa i oblaka. Anđeo se vrati, ali bez Svetoga Nikole. Našao sam ga u moru, kaže anđeo, bori se sa burom i spasava lađe i ljude. Rekao je da će odmah doći. Najzad dođe Sveti Nikola, ali tek posle dugog vremena. Izvini se Gospodu što se zadržao i što pred njega izlazi kaljav i mokar. Borio sam se sa morskom alom i sa vihorima, koji su zaljuljali more i hteli da potope lađe i putnike. Onda se Gospod okrene Svetom Kasijanu. Vidiš kako je Sveti Nikola kaljav i mokar. Eto, to što se bori sa vetrovima i burom i spasava ljude, to mu je donelo i praznike, i gozbe, i pesme, a nisam mu ih dao ja. A tebi sa tvojim ćurkom i čibukom, sa dušecima i menderlucima, mnogo je i onaj praznik što ga imaš. U srpskom narodu najpoznatija legenda u kojoj se Sveti Nikola javlja kao spasilac brodolomnika jeste ona u Desetercu koju je Vuk zabeležio od slepe Stepanije iz Jadra i koja se pod naslovom Sveti Nikola nalazi u Vukovoj drugoj knjizi pesama. Čudo Svetoga Nikole ispričano je kao epizoda na gozbi u kojoj su, pored našeg svetitelja, učestvovali još i neki drugi najglavniji svetitelji i svetiteljke. Kada je Sveti Nikola za sofrom ustao sa čašom vina u slavu, odjednom je zaspao. San je bio kratak, svega jedan trenutak. Kad se probudio, ispriča on kako je usnio da ga neki brodolomnici zovu u pomoć i on je kao otišao i spasao ih. Način spasavanja ovde, možemo reći, čisto je srpski dodatak. U originalnim grčkim i u drugim legendama, kada brodolomnici pozovu u pomoć Svetoga Nikolu, imamo uvek neposrednu njegovu epifaniju, lični dolazak svečev. On dolazi na lice mesta, bilo u punom ornatu, bilo onako kaljav i mokar kao u trnovskoj legendi, tek on se uvek javlja lično. U Stepanijinoj pesmi, međutim, ukazuje on pomoć u snu i to nam daje prava da ovu legendu smatramo kao izvornu srpsku. U Srba, naime, postoji verovanje da lokalni zaštitnici, zmajevi, izduhači,
Kad treba da pomognu svoje pleme i povedu borbu sa alama ili tuđim vzduhačima, ostavljaju svoje telo da spava, kao mrtvo, a dotle duša njihova iziđe, olicetvori se na neki način i izvršuje zadatak. Kada se lokalni svetac Izete, čuveni žabljački Evlijaj, baš brijao jednoga dana u berbernici u Žabljaku, čuo je kako ga neki Turčin čak u Budimu zove zbog neke svoje nevolje u pomoć. I on je odmah ostavio svoje telo gde je, a svojim duplikatom, dušom, otišao je u Budim i pomogao. Ovako verovanje, koje ćemo inače naći i u pričama o vešticama, nije doduše nepoznato ni drugim narodima. Ali dok kod ovih možemo naći samo primere iz daleke prošlosti, dotle je ono u našem narodu i danas vrlo živo, o čemu se možemo uveriti ako prelistamo naše etnografske zbornike. I kada je našem narodnom pevaču bilo potrebno da ispriča celu proceduru čuda, on je u našim verovanjima našao već gotove obrasce. Otkuda se desilo da je Sveti Nikola postao zaštitnik brodara po prevashodstvu i u neku ruku gospodar i arbitar nad morem i svima vodama? Da li se ta stvar, ceo taj proces, može istorijski kontrolisati i objasniti? Obično se smatra da je Sveti Nikola, kada je sa dolaskom hrišćanstva nestalo paganizma, zamenio poznatog morskog boga Posejdona ili Neptuna. Mada ovo identifikovanje na prvi pogled izgleda bez zamerke, ipak ono neće biti tačno, ili bar nije u svemu tačno. Pre svega, oblast Svetoga Nikole čudotvorca daleko je šira nego Posejdonova. Ne samo na moru i na vodi, nego je Sveti Nikola uopšte spasilac u svakoj nevolji. On izbavlja sužnje, spasava celu varoš od gladi, daje novac siromasima, ali tako da ga oni ne vide, čak i mrtvima povraća život. Sve čuda sa kojima Posejdon nema nikakve veze. A s druge strane, Posejdon nije jedini bog koji na moru može da pomogne. Naime, brodari i brodolomnici obraćali su se sa još više poverenja Paladi Atini ili poznatoj misirskoj boginji Izidi, ili još najčešće božanskim blizancima, dioskurima ili orijentalskim kabirima, koji su čak imali na ostrvu Samotraki svoj zaseban kult i svoje misterije i garantovali svakome koji je u te misterije posvećen punu sigurnost na moru. Najzad, još jedna stvar o kojoj do sada nije vođeno računa, a koja bi mogla biti najjači argument protiv identifikovanja Svetog Nikola i Posejdona, naime, dok je Sveti Nikola bezuslovni pomagač u nevolji, bez obzira koga zove i gde ga zove, za Posejdona se to ni u kom slučaju ne može reći. Naprotiv, Posejdon češće potapa lađe nego što ih spasava, i on može da bude i svirep, osvetoljubiv, kapriciozan, kao retko koji starinski bog. Sveti Nikola ne može dakle biti naslednik Posejdonov, bar ne u svakom slučaju i sa svim svojim osobinama, pri svem tom što se moglo desiti da je poneki Posejdonov hram na grčkoj obali zamenjen crkvom Svetoga Nikole. Osobine, atributi, oblast u kojoj Sveti Nikola deluje, verovanje i legende o njemu nisu doduše uvek izvorne hrišćanske, već imaju svoje gotove obrasce u staroj veri. Ali njegov paganski prethodnik nije bio Posejdon, ili bar nije bio samo Posejdon, sa kojim on ima malo zajedničkog. Uzgred možemo reći da u srpskim legendama nije nedostajalo božanstvo Posejdonovog tipa, pri svem tom što shvatanje o takvom božanstvu nije kod nas potpuno formirano i što ono što mi o njemu znamo predstavlja samo jedan fragment, izolovan i dosta neočekivan. Prema jednoj srpskoj legendi, vlast nad morem podelili su između sebe Hristos, Sveti Nikola i Sveti Sava. Ali njih sva trojica, kaže legenda, različno su vladali svojim brodarskim zanatom. Tako je Hristos sa svojim lađama prevozio svet s jednoga kraja na drugi, Sveti Nikola spasavao je ljude na lađama, a Sveti Sava topio je grešne ljude sa svojim lađama, pa ih je stoga i nameštao na onim mestima gde su živeli veliki grešnici. Kad god bi Sveti Sava pošao s lađom na more, udarila bi strašna bura, koja bi potopila lađu i sve putnike u njoj. Tako je Sveti Sava trebio grešnike sa zemlje.
Prema tome, Poseidonu, kome je takođe bio glavni posao da potapa lađe u kojima bi se nalazio ma i jedan krivokletnik ili drugi kakav rđav čovek, mnogo je bliži, bar u ovom jednom slučaju, Sveti Sava nego Sveti Nikola. Ostajući samo pri našim legendama i našem srpskom Svetom Nikoli, mi ćemo, ako želimo da potražimo i konstatujemo njegove veze sa božanstvima i stare vere, imati da pretpostavimo dva uticaja. Jedan bismo mogli nazvati orijentalsko-vizantijskim, drugi uticaj bi bio naše stare vere. Za Svetog Nikolu kaže se da je večito na vodi i da drži ključeve od svih 7 izvora da se ljudi ne potope, jer kad bi pustio vodu, svi bi se potopili. Ovo verovanje o Svetome Nikoli i napomena da je on večito na vodi karakteriše ga u izvesnoj maloj suprotnosti sa Svetim Nikolom iz drugih naših verovanja i legendi kao pravo i isključivo božanstvo voda, u isto vreme i kao veoma moćno božanstvo, s obzirom na to da ono pretpostavlja kod Svetog Nikole one funkcije koje imaju najveća orijentalna božanstva nebeskog okeana. Verovanje je svakako orijentalnog porekla i moglo je ući u narod preko kakvog apokrifa. U prvoj knjizi Mojsijevoj potop je izazvan time što su otvoreni izvori bezdanu i ustave nebeske, ili je došlo sa orijenta neposredno. Orijentalno-vizantijskog porekla je možda jedan kultni običaj o Svetom Nikoli. U istočnoj Srbiji žrtvuje se svecu o njegovom danu riba šaran, i to na taj način što se metne u nikoljski kolač i s njim zajedno ispeče. Za takav običaj ne možemo naći sigurne analogije u našoj staroj veri. Kod Grka, međutim, ribe su žrtvovane Poseidonu, s obzirom na to da je ovaj običaj u svojoj određenoj formi dobro poznat i u celoj Bugarskoj i sve poznatiji što se više ide na istok, mi ćemo mu najpre potražiti poreklo u Trakiji i oko obala Donjeg Dunava i Crnog mora. Drugi uticaj na postanak legendi o Svetom Nikoli i na formiranje njegovog kulta došao je iz naše stare vere. Za to govore mnoge činjenice. U jednoj legendi iz okoline Ćuprije kaže se kako je pre Svetog Aranđela vadio duše Sveti Nikola. U jednoj narodnoj pesmi iz prve knjige Vukovih pesama Sveti Nikola nalazi se u raju, dakle na onome svetu. I tu ga poziva Sveti Ilija da lađama prevoze duše s ovog sveta na onaj. Već ovi podaci daju nam prava da Svetog Nikolu dovedemo u vezu sa starinskim srpskim vrhovnim bogom, koji je po prevashodstvu bio bog donjeg sveta i bog mrtvih, isto onako kao i druga sa njim srodna božanstva, grčki Hermes, germanski Vodan, galski Dis Pater, i čija je najvažnija funkcija bila doista da uzima duše ljudima i odvodi ih u svoje carstvo. Sveti Nikola kao zamenik starinskog vrhovnog boga, to je već teza koja se mora uzeti ozbiljno s obzirom na visok rang i veliku popularnost obojice. Na ovo gledište upućuje nas i epitet putnik, koji se daje Svetom Nikoli i koji je, što je vrlo važno, sačuvan mnogo više u pripovetkama i uzgred nego u molitvama upućenim Svetom Nikoli, pa se, prema tome, ima smatrati za kultnu epiklezu, kultni nadimak, i to je dovoljno jemstvo da je autentičan i star. Putnik je, međutim, bio i stalan epitet nekadašnjeg našeg vrhovnog boga, isto onako kao i srodnih božanstava Vodana i Hermesa. Kada se u našem narodu kaže da se Svetom Nikoli putniku valja moliti stoga da posle smrti ne moramo putovati i lutati, mada je ta narodna motivacija nejasna i svakako i netačna, možemo iz nje izvući bar taj zaključak da Sveti Nikola stoji u vezi sa onim svetom i da je gospodar sudbine mrtvih, a to je sve bila uža oblast i našeg starinskog vrhovnog boga. Najzad, iz jedne naše starinske verske zabrane, da se, počevši od dana Svetoga Nikole pa sve do badnjega dana, ne sme preduzimati nikakav rad sa pređom, daju se izvesti zanimljivi zaključci. Istu takvu zabranu, vezanu takođe za praznik Svetoga Nikole, nalazimo i u jednom od nas udaljenom kraju Evrope, na granici slovenskog i germanskog življa u istočnoj Pruskoj.
znači da je zabrana izvesno vrlo stara, pošto je predenje jedna od najstarijih domaćih radnji, verovatno i zajednička indoevropska. Kada još dodamo da je rad sa pređom zabranjen i kod nas i u istočnoj Pruskoj i kada se desi smrtan slučaj u kući, onda je to ne samo nov dokaz starine ove zabrane, nego u isto vreme i dokaz da ona stoji u vezi sa kultom mrtvih. I ovaj, dakle, detalj mogao bi da učini verodostojnijom našu pretpostavku da je Sveti Nikola, za čiji dan važi, evo, ista zabrana koju nalazimo i u kultu mrtvih, doista naslednik starinskog srpskog boga onoga sveta. Mi smo u stanju da skrenemo pažnju na još jednu činjenicu. Naime, u istočnoj Pruskoj zabrana predenja motiviše se time što će onome koji na dan Svetoga Nikole bude preo poklati vuci stoku, a takva ista zabrana sa istom motivacijom postoji i kod Srba, samo tu nije vezana sa praznikom Svetoga Nikole, već za praznik Mratinaca oko polovine novembra po starom kalendaru. Za Mratince, međutim, može se smatrati kao izvesno da su prazniki stare vere, namenjene kadašnjem srpskom vrhovnom bogu. Sveti Nikola, dakle, došao je da u našoj narodnoj religiji popuni jednu veliku prazninu koja je nastala posle sloma paganizma. Na njega je prenesena sva odanost, sve strahopoštovanje i sve uzdanje koje su predhrišćanski Srbi imali prema svom najvećem nacionalnom bogu. On, doduše, nije jedini naslednik ovoga boga, ali je izvesno jedan od najlegitimnijih i najpopularnijih. Kao takav, nije on svoju delatnost razvio samo u jednom pravcu i ostao pomagač samo u nevoljama, na moru i na vodi, već je pomagač i to pouzdan i neumoran u svim nevoljama svoga naroda. Njegovih čudesa, kako se lepo kaže u Akatistu, ima koliko peska u moru i koliko zvezda na nebu. Jedna srpska legenda o Svetome Nikoli kao slavljeniku, jedna od najlepših koje poznaje svetska književnost, priča nam na dirljiv način kako Sveti Nikola pomaže onima koji ga slave. Slavio čovek Svetoga Nikolu, ali kad se približio svetac, svečar nekako nije imao ni para, pa se uzmučio i razgovarao sa ženom. Čime da proslave sveca kad nemaju para? Žena donese svoje pavte i rekne čoveku: evo, prodaj ove moje pavte, te kupi što treba da proslavimo svoje krsno ime. Pa neka si ti živ, da će Bog, kupit ćeš mi druge. Čovek primi pavte i ode na pazar. Tu ga sretne nekakav kupac, kupi pavte i izbroji mu pare. Čovek s parama pokupuje sve što treba za slavu i odnese kući. Kako si to kupio kad para nemaš? Upita ga žena. Prodao sam dobro tvoje pavte, odgovori čovek. Kako si ih prodao kad si mi ih vratio kući? Iznese pavte koje je doneo neki čovek i rekao: snaho, evo ti ove pavte, tvoj me čovek zamoli da ti ih dodam, a on ode poslom u čaršiju. I čovek i žena sad reknu: ovo je bio glavom Sveti Nikola. Prosvetni glasnik 58, 1942. godina.